Pamiarsa ring sejeroning usaha nampenin penglalah kasus rabies ring Kabupaten Badung, sayan rajek kemargiang. Wakil Bupati Badung Ketut Suyase taler ngaptiang mangda Dinas Pertanian dan Pangan utawi Dispertan nyelahin makasami widangan Badung utamanya ring genah pariwisata. Manut Wabub Suyaso, vaksinasi hewan penular rabies sekadi bojok miwah asu. Sen Rajang Kemargiang Yayasan Badung ranjing zona aman. Tim bacang nincapan pemargi antuk nampenin penglalah rabies dan etaler ngawowohin. Oidangan Badung akeh madue genah sane ngadautin mana pelarapan nyusuhang kawentenan satwa liar. Sekadi uluwatu ungasan sangeh miwah sanelianan. Punika mawinan muatang kasumekenan. Tur uratian khusus ring sejeroning icenin rasa degdeg utawi aman majeng pengunjung. Lianan punika Dispertan Badung taler ngamargiang sistem jemput bola untuk nincapang pemargi vaksinasi HPR. Vaksinasi hewan sanedangan ngelalahin rabies kemargiang door to door. Kabit kesehatan hewan Dispertan Badung gede asrama maosang paikatan danes tata rajeg maut sahang limbakang vaksinasi ring suang-suang paumahan krama. Paikatan dane taler nyiagayang ayahan vaksinasi HPR mangupura Vet Care ring kantor Dispertan Badung. Pemargi nucap santukan asu sane keni penglalah rabies wenten 3 likur ukud. Nganinin capaian vaksinasi HPR kantos tanggal 11 Juli sampun memargi langkungan ulung dasa talian ukud. Hinggian vaksinasi HPR wenten ring kecamatan Abian Semal langkungan 15 tali ukud, Kuta langkungan 3 talian ukud, Kuta Selatan langkungan Slide tali ukud, Kuta Utara langkungan 3 talian ukud, mengui 4 likur talian ukud miwah petang langkungan kutus talian ukud. Paikatan dane mastikang samian HPR boleh vaksin. Roh mangkin Badung madue sia dasa tali vaksin. Tur nudunang 11 tim ring sajeroning tim vaksinasi wenten 5 petugas. Parwata Bali Pos.